mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, abaturage batunguwe no gusanga umukobwa wacuruzaga akabari yishwe witwa Umutoniwase Adeline, yishwe atewe ibyuma mu izosi no mu rubavu, dore yuko abamwishe bahise baburirwa irengero kugeza saa izi ngizi bataramenyekana. Ubugenzacyaha bufatanyije na polisi batangiye iperereza kugira ngo bamenye uwishe uno mwana w'umukobwa witwa Umutoniwase Adeline wakoreraga mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka, akaba yacuruzaga akabari. Ubugenzacyaha bufatanyije n'abaturage na polisi y'u Rwanda bari gukurikirana iri perereza kugira ngo rize kugenda neza. Murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma hari abaturage bavuga yuko bahangayikishijwe n'abagabo bata ingo zabo bakishora mu ndaya, bakavuga yuko ibingibi bibazanira indwara zirimo indwara zidakira, harimo indwara ya sida n'indwara y'imitezi. Bavuga yuko aba bagabo bata ingo zabo bakishora mu buraya bakazana indwara zidakira bakazanduza abagore babo, dore yuko abaturage bavuga yuko iki kibazo kibarembeje kugikemura byabananiye, dore yuko abaturage bafite agahinda n'amarira, ndetse bavuga yuko ibingibi bizatuma bita mu kagozi cyangwa biyahura. Make y'amakuru niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Ngoma. Abaturage batuye mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abagabo babo bata ingo zabo bakajya gusambanya indaya bakabazanira indwara zidakira, harimo imitezi, mburugu ndetse na sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Izi ndwara abagabo bakazikoyora bakazizana mu bagore babo, ugasanga abagore banduye indwara zidakira bitewe n'abagabo babo. Abaturage bavuga yuko rero iki kibazo kibabangamiye cyane kandi bakiburiye umuti, dore yuko abaturage bavuga yuko bagiye gutandukana n'abagabo babo byemewe n'amategeko, ni mu gihe bari kwimwa gatanya bitewe n'uko umwe ari kuyisinya undi ntayisinya. Bakaba basaba ubuyobozi kuba bahabwa gatanya na bano bagabo babo bishora mu ndaya bakazana indwara zidakira. Mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, abaturage batunguwe no gusanga umukobwa wacuruzaga akabari witwa Umutoniwase Adeline yishwe atewe ibyuma mu izosi no mu rubavu, dore yuko abamwishe kugeza izi saa bataramenyekana, ndetse bahise bacika bakaburirwa irengero, dore yuko ubugenzacyaha bufatanyije na polisi ndetse n'abaturage batangiye iperereza kugira ngo bamenye uwishe uno mukobwa witwa Umutoniwase Adeline wakoreraga mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka wacuruzaga akabari, dore yuko ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abishe uno mwana w'umukobwa wari ukiri mutonya, dore yuko abaturage bavuze yuko abasangiraga mu kabari cyangwa banyweraga mu kabari ke aribo bamwishe. Yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba ariko bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo mubana mwana makuru nitwe Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, twe duherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka, aho umwana witwa Umutoniwase Adeline yiciwe, ndetse ubugenzacyaha bwatangiye iperereza. Aba nibaza gufatwa bishe uno mukobwa turaza kubibagezaho. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Wowe ukoze subscribe uw'agaciro, ibyo tugize niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nimba utarayikora, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi meza yizewe akugeraho ku gihe. Kidasamura ni buraci nini ifite abanyamakuru batandukanye impande n'impande, niyo mpamvu tubabwira yuko tuba twafatanyije n'ibitangazamakuru bitandukanye cyangwa bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, TV na Radio 1, Isibo, BTN, Radio Rwanda ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye, nibyo tuba twifashishije kugira ngo dukore ano makuru aba yizewe 100%. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha kandi ibahezagire. Murakoze cyane.